Guys, kata depoy ini ding paksa gani tak ke view yang gani dispensary ke bawan buat tiar ini yoki okrek ini gilang dan itu menepai pihak air na yusuk ha and best room le tip top yobi dang under construction ha tegani one like ke view mah so gani one ke view yang gani coba dan itu apa gitu sentek ya stock umgi dan itu ke view itu pipe beautiful lah. Tidak cai belai hak berusaha ni yobi. So this is all hell as well. And kajing kia di kesepaba. So I just wish everybody stay healthy. The purpose gini hi dispensary yo cim da wifi ye bahwa kajak mana sam night the betul ke dispensary yang kamu. So this is cepat. Now one botiar sini and this is the step yo lab hi cepat. Let's go. Comment man, kamu yobi kaya ni tahu. Myanmar.